joto media rongno tini ang ADC headquarter kumulungo tini main building ni admission je conference holo tini review meeting haika puilono hambaya poro tini ADC ni borong gunang CM sahib rural development te borong gunang tini education sike jomatiya jano te joto department engineering wings ni joto department ni engineer executive engineer assistant engineer joto engineer chief engineer ini ang as a rural department ni minister ngai ini o jaga phai review meeting haika khana bigoto din ni je songje rang rohmani monotui kam doti pairina ni bagai ini CM sahib no ang kun khaima purone o meeting arrange haika puilano hambaya pharo CM sahib no ini meeting arrange khaimani bagai bas kango chungnayo ek tripura sesta tripura te pangthok tripura naithok tripura ADC কোনো পার্ট মানে কোনো আলাদা ইয়া ADC চিনি क्या आपके पास पुराना गोल्ड ज्वेलरी है जो अब आप पहनते नहीं? तो अब समय है उसे नई पहचान देने का। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स में लीजिए ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का फायदा। अपना पुराना सोना लाइए और बदलिए उसे नए हॉलमार्क्ड गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी में। 100% ट्रांसपेरेंट प्योरिटी टेस्टिंग, करंट मार्केट रेट के हिसाब से बेस्ट वैल्यूएशन और पूरा भरोसा। आज ही विजिट कीजिए स्वर्ण कमल ज्वेलर्स। पुराना सोना, नई खुशियाँ। Class 10, 12 pioneering ba uwe kya kotma kaham. Dynamic Group of Institute Bangalore to free admission. 3 eligible students are ba uwe government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee ni ba uwe hinke na 199 yak mani ke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari nai. Seats soha limited and ba uwe Dai free na number contact khedi admission la rodi.